Sound. Check. Mic test. 1, 2. Check. Check sound. Sound. Check. Sound. Check. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Kaniting kapag masusyan, yabi atala po, kaya karing kaya katang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Villa Villarais and family, Anthony Chase Gozun, Jason and Myla Carion and family, Kian Carion, Marisa Roque and family, Consolacion San Pedro and family, Hey Jude Coffee Shop, Zumba Friends of St. Jude, Dr. Cheryl Toledano, Uring Santillan and family, Soto and Pineda family, Mary Victorino, Mel Malig and family, Vanessa Valencia and family. Para king mag-birthday, Nial Aldrich Yap. Para king ligtas ng pamaglakberi, Maria Katrina Safadi and family, Marisol Mangyo and family, Maribel Passion and family, Mark Anthony Passion and family. Para king special ang intensyones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Daryl Kiok, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gozun, Micaela Verne San Pedro, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Nicasio Lusong and family, Aliana Fernandez, Nicasio Lusong, John Vincent Carbunco, Ellen May Salvalosa. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Narciso Layag, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Duruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Rowena Kabungkal, Carissa Depi, Brigida Vega, Carmen Franco, Nida Villanueva, Manolita Pasyon, Marita Webster, Redentor Bernas, Filipina Maliwat, Joey Calbang, Kirsten Rain Rugayan, Lorenza Tayaw, at ding sablang kapatid na masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king familia ng Ani Razon, familia ng Antonio at Josefina Guevara, familia ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, familia ng Bert at Angie Bautista, familia ng Imelda at Clifford Ray Umali, familia ng Eusebio at Norma, familia ng Andrea David. Para king alanganggang kapaynawan daring kapatadtang Meyang Ubye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Perfecto at Paz, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Estrella,
Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lai, Mariano, Miguel, Victor, Mika, Alicia, Josephine, Eda, Emerson, Violeta, Rosette, Gracia at Marvin, Remedios, Gloria, Rodel, Rebecca, Daniel at Magdalena, Christine at Cecilia, at ding sablang kaladwak yung purgatorio at detang alang makagan nakakarela at ding sablang mete ulining pandemya at makanyan mo naman para king kaligtasan ning balang metong at king kaligtasan daring kay katang frontliners laban king COVID. Kapabaluan po, bukas March 29, Good Friday of the Lord's Passion, alas 5 po yung selebrasyon, alas 6, Solemn Good Friday Procession of the Lord's Passion and Burial. And on March 30, Saturday, Easter Vigil of the Lord's Resurrection at 8 p.m. 9:45 p.m. Salubong at the church patio. And on March 31, Easter Sunday of the Lord's Resurrection. And regular Sunday Masses are at 7:30 and 9:30 in the morning and 5 and 6:30 in the afternoon.
mapakamalan, ting Paskwa malambat na, buri kong pisulwan taya. Pitinan ako yang kekong ganakan, o tanggaptan yu itinan, ako yang kekong ganakan. Ingginukingwan, tinape at alag, kakaluguran, kasuluna, king dulang. King lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kan timurin. Pagmasusyan tayo ngeni, ing misa, ning tauling apunan, ning ginutang Yesu Kristo. Tintang pong kayabe, ting ko pong kayabe, kon celebrant, iyamong Edgar, in case na mituwag ko. Atin na akong backup, ako kakarod. So, ako magtaka na istong sindo na nga pong Edgar. Hangga po bukas, yung backup dancer ko. Sisyan talangin, din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel, ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa nakatamo. At King pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala nakatangan sa King Bie Alananga. Amen. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Diyos, arining banwa, mayupayang Diyos at tigpa. Sa sambanda ka, pasalamatan da ka.
Pupurian da ka paulinin ke kang ligaya. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Nung Yesu Kristo, bugtong anak ning igpa, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, Ikang milalakoking kasalanan niya tu. Ikang makalukluking wananing igba. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ikang bukuding banal, ikang bukuding ikang bukod kakatas kataasan, Jesu Kristo. Kaguming Espiritong banal, king ligaya ning Diyos igpa. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa yigpami, makatipon kami ngeniketi, ban kanita, makisulo, kingapunan, alikwana, ning bugtong mong anak, king kayang iglesia, bilang patutuning lugod na, binyene kaya kami, inyang malapit niyang mate, at inutos na ing pagmasusyan biya, bilang kapigaganakan, king bayo at alang-anggang sakripisyo. Panalangin mi kaniting Eucharistia, akamtan mi ing kaganapan ning lugod ampong biye. Itiyaduan mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemot ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Migsalita ing Ginoo kang Moises at kang Aaron, karin king bansang Ehipto. Nga nakarela, itiya ing sukat maging mumunang diling bulan ning pabanwa para kay kayo. Ipayabot yula reting panabilin, king kabilugan abalen ning Israel. King kapulong aldo niting bulan, ing balang lalaki, mamili ang metong abiserong tupa, o kaya biserong kambing, para karing katubalena. Nung tutuyang malati ing pamilyana, at ene agyong gisanan ing kabilugan a animal, ya ampo ing kasiping ng bale, malyari reng pirakayan ing metong a animal. Agpangking bilang daring tao, ampo king agyu ng kanan ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa,
o kaya metong akambing, dapat kailangan ang lalaki ya at pabanwayat wa at alayang kapansanan. Kay batsesan nyo la ang gaking sisilim na ning 14 aldo ning bulan at paten na la ning mabilog a balen ning Israel deting may sabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya at ikaskas da karing amba at babo ring pasbul daring bale. Nung nula mapangan, deting animal. King benging ito, sukat minangnang ing laman, at mapangan, kambe daring mga payit tagule, at ning tinape alang lebadura. Malagwayeng kanan, miblas kayo para king makabang lakaran, makasulod na laring sandalyas yu, at talnan ye king metong agamat ing tukod yu. Iti impamagselebra, king pamaglagpus, bilang parangal kanako, ing Ginoo. King benging ito, lumabas ko king mabilog ay Ehipto. Pamaten ko lo, ring sablang anak dang pangane lalaki, ring tao at animal. Pagpako ing parusa, karing sablang Diyos na ning Ehipto. Ako ing Ginoo. Maging palatandanan niya karing pibale-baleyo, ing daya karing amba daring pasbul. Lagpusan da kayo, potang akit ko ing daya, at kayo medame, potang pagpako ing parusa king bansang Ehipto. Sukat yeng pagselebran ing aldong iti, bilang piyestang parangal king Ginoo. Baneyo kalingwan ing depatan ko, ing Ginoo. Pagselebran ye, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, makyabeta mo po karing koro, itingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman, tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamo metong tangan. Nanoing malyari kung ayam pang king Ginoo. Uli ning sablang mayap, adepat nakako. King Ginoo, kakong iyampang alak amanyaman. Bilang kapasalamatan, king binyenang kaligtasan. Panamdaman ning Ginoo, nung ing metong karing memalena, Mateya. O Ginoo, ako ing kekang talasuyo. Susuywan da ka, antimo ing pamanyuyo na keka, ning kakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko.
kaya kakong idawon, ingay ning kapasalamatan, at ang panganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako, king Ginu, kakulang tuparan, king katipunan, ding kaya kang memalen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Ginu, king ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, pe pasalamat yaking Diyos, pe miraso ne ing tinape at ngana. Iti ang katawan ko, amiyain para kaya kayo. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Antimurin, kay batdang mengon, kinwane ing kopa at ngana. Iting kopa, ya ing bayong kasunduan ning Diyos, apati bayan na ning kanakong daya. Balang minom kayo kaniti, daptan yu bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape at minom kaniting kopa. Babali tayo ing kamatayan na ning Ginu ang gaking datangya. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ing mayap a balita. Ligaya't kapurihan keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapurihan keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingginu manatili kaya kayo. At keka antimurin. Mamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginu.
Bispiras na kanita ning piyesta ning pamaglagpus. Balo ng Jesus king di natang naing oras na ban makoya keti king yato at mibalik na king igpa. Kaluguran na laring bandina at tsuketi king yato at liguran na laang gaking kawakasan. Kasulo na lang Jesus kanita ding alagad na king apunan, alulan na naning diablo, king isip ng Judas Iscariote ay anak ng Simon, ing pamagtaksil kang Jesus. Balo ng Jesus, king ing sablang upaya, binyena na ning igpakaya, at king ibat yaking Diyos, at papuntaya king Diyos. Tinalakad jay Jesus, likas na ing piblas na, at bebata na ing sarili na king tuwalya. Kay bat, mitugtog yang danum king palanggana, at pigumpisa na lang inos bitis ding alagad na, at pili sana laking tuwalyang makababat king kayang awakan. Nga ng Simon Pedro inyang lapitan ng Jesus, Gino, ikang manos karing bitis ko. Pekibat ng Jesus, mo pa aintindyan ing gagawan kong eni. Dapot bandang tauli, aintindyan mo rin. Sinabi ng Pedro, pula malyaring payos ke karing bitis ko. Nga nang mekibat Jesus, nung ka payos kanako, alakang pangatayid kanako. Nga nang sinabing Simon Pedro, nung makanyan Gino, mo rin kanakong bitis silang waasan mo, nun pati na ring gamat ko at ingbuntok ko. Nga ng Jesus kaya, kailangan manos, ing mindilo na, maliban karing bitis na, uling malinis ne, mabilog a katawan, at malinis na kayo. Dapot ikongan. Iniyang ayos na nalabitis at asulod na ng pasibayo ing piblas na migbalik yaking lamesa at nga ng kinutang karela, aintindyan yo, inggewa ko ke kayo. Awsan nyo kung mayestro ang pong ginu at tinod kayo, uling makanyan kupin. Nung ako'y kaya kayong ginu at mayestro, inos da kobitis, ikayuman sukat kong mipapanos bitis. Dininanda kong alimbawa, banggawan nyo naman, inganti, inggewa ko ke kayo. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Ing maleldo a pagmasus siyang tamong yapin kanuing kasakita na ning Ginu. Holy Thursday a makanini inyang ing Ginong Jesus tinorture de pemalu, penumbuk, pemugbug, penyugat. At bukas Good Friday inyang kelag kadereng kingdalan, pinakong pabitin at penandus. Gawada iti ring kalabana. Gawada iti rening taong masama ampong mua kaya. Masakit uwa. May nasakit siya uwa. Pero piyadya na iti ning Ginong Jesus. Expect na iti ning Ginong Jesus. Huling dening ginawa kaya kaniti, kalaban la. Nano pawari ka no, ing-expect mo, ingasahan mong gawa na keka ning meto nga kalaban, protekta na ka. Alang gamat adug pa keka, nakapaboren man na sakit, definitely not. Karing kaya katang kalaban, asahan mo na ing manasakit. Kalupak yung boxing, piyadyan mo na yung mituran kang masakit. Agyang masakit man iti, agyo mo pang dalan. Kasi pinbalo mo, kalaban niya. Talagang panasakitan na ka. Pero aliwa ka noing sakit, amanibatan king kaluguran. Ing kaluguran na asahan mong nakapanasakitan. Ing kaluguran na asahan mong protekta na ka. Iya pala yung mamasari ka.
tabalo ka no nung agyo mong dalan. Ing kanong kalaban, kapilan man, nakapagtaksilan. Kasi kano'ing kalaban, titira yung arapan. Tira na kang makayarap. Ing kaya kang pagkatiwala na kaluguran, iyamo kano'ing pwedeng magtaksil. Iyamo kano'ing pwedeng manganyaya, hulinging kaluguran, titirang arapan. Nakatiran makayarap. Ing kaluguran, potang kayarap titi manya. Potang kagulot mo, titiraya. Ing kaluguran, potang kasulo titil-tilya. Potang migsolo titinginan ka. Traiduran, ing kanong ahos da kanita. Ing kanong talagang masakit, kening denasana ni nga pong ginong kasakitan, aliway tang nung naning gewada kaya, pemalu, penumbuk, pemugbog, penyugat, keladkad, binitin, pinaku, tinandus, balo yung ing talaga kanong masakit, king ginong Yesus, king delanana, iyapinitang nung nino ding ginawa. Aliwa ing nano ing gewada kaya, nung nino ding ginawa, mas masakit ka ning penamdaman ng Yesus. Niyang pemalod at pemugbog, penumbuk, penyukad. Niyang kelad kadet binitin pinaku at tinandos ding kalabana, mas masakit ka ning penamdaman ng Yesus. Inyang ding kayang liguran, ding kayang pigkatiwalan, ding kayang binyayan at pekanan, tinira ding makagulot at gilutan de. Inya kanu bayo ya pa nga bugbugi Yesus karing kalabana, me dugdug ne karing kaluguran na. Bayo ya pa kanu me bugbug karing kalabana Yesus, minuna neng me dugdug karing pigkatiwala na. Minuna daneng tinirang makagulot. I Pedro, i Judas, minuna daneng gilutan, ding marakala sasabing talatukin. Emo kanuneng maneldo, maliliyari, emo kanuneng maneldo, asasaksyan tamo, ing panasakitan makagulot, o ing gugulutan, emo neng maleldo, aldo, mayayakit, matatangal, wherever, iting katraidoran. At inlang pepalan niya, kanako, babayang masakit, yan ang dili naking balera. Gilutan niya kanuning asawa na, abud, abalo na ning asawa, alaning kapaldanan, puros niyang pigastusan. Itang bininyag kong anak, kaya pelido na yung imana, kasi ining Joanna, sinalikot niya, may takutan niya king responsibilidad. Minsan mengasal ko, alayo ing ima ning groom. Tinagon, kasi buri, ing pinili ning kayang anak. Bisa ka kanong makaramdam, marakalakwento, tungkol kareng gugulot, ampo kareng titirang pagulot, keng kumpisalan. Pero pwedeng ikwento. Pata milako ko pangapari. Nano inggewa ng Jesus, inyang tinira deng makagulot, inyang gilutan ding kayang kaluguran at liguran. Nga nang sasabi ning Huwebes Santo, ding kaya migtraidor, ding kaya tinirang makagulot, ding kaya ginulot. Nga nang sasabi ning Huwebes Santo gilutan. Inarapan nala at pigsadyano pangapunan. Inapagano pang pamangan. Inarapan nala, inapagan nala pa. Namo kanugewang Jesus, ini kanita, karing kayang alagad, karing labingadwa. Ang gangeni, yan, inggagawa ng Jesus. Nung nukarin nating panasakitan, pag naiting pamangan.
nung nuka rin migugulutan, piyayarap nakatamo king kayang apunan. Kasi nga na king ebanghelyo ng San Juan, ligura na laring kayang talatuki, ang gaking kawakasan. Nyapin, nung nuka rin nating panasakitan king balang metong kekatamo, yapag na iting pamangan. Nung nuka rin migugulutan, piyayarap nakatamo king kayang apunan. Tauling apunan ya kanita inginapag na. Eucharistia, misa ya naman ngeni ingyapag na. Balang sisimbata mo. At antiya kanong kakabye. Ing milyari inyang minunang Huwebes Santo. Yeah. Makatiman tamo, kabang kayarap tayo nga pong Ginoo. Dapat mi panasakitan kabud kayari ni ngapunan. Kabang miyarapan tamo makatiman, kabang makayarap tamo king ngapong Ginoo, sisimba makatiman, pero potang kayari na ni ngapunan, mi panasakitan tana. Pero nga nang sasabing Jesus ngeni, alang salese, nung gulutan niya naman. Dapat kanu ing katrayduran, ing pamanganyaya, apaganyaking banalayapunan. Dininan da kong halimbawa, nga naking katatawulyan, ban kanita gawan niyo mo naman, anting gewa ko ke kayo. Sulong, gawan niyo, anting gewa na ke katamo. Tinira da kang makagulot, gilutan da ka ring aliwa, apagan mong banalayapunan. Ngeni po maganap ing pamanos bitis karing apostoles. Bitis ko, wasan mo lang, bitis ko. Wasan mo lang, bitis ko. Wasan mo lang, bitis ko. Sus kaya nung bitis mo was halik ko lang ikaw at ako nanganghalikat na wasan mo lang bitis ko.
San mo lang bitis ko. Tindiyanin daratan ko, bandang tauli mo rin at alastas. Dino, wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Tampo, at Rosario ang tinalipan, Evan Silvian, Nunebara kayo Silvian, Activieco, Daraw, ting kabayaran, anding kasalanan yungan, akwarang di patawaran. Amang nuwag daralan ko, elang iba't laki ang ay ako nung tuparan, yu itinan miras kayo ketang ligayat kanwanan ning banal na pintuk nangan. Enako man mangulila, akit yuko magbalik kung pasibakyo, itang tupad king utos ko malugod ay igpaku luguran at ako man luguran ke. Iyapan ang babi ko at lalakuan, ke kayo busang yato malalakuan, kabalisan yang kalingwan, makokuda po datang ya espiritu ning katutuan. Kayo sa nating lugod ko, kaluguran da kayo nung tuparan, yu insablang kanakong kausan, alipan erang ko ausan, nunetune kaluguran. Musalyuan tingam paneban silbian, nunebara kayong silbian, biyeko daraw kabayaran, banding kasalanan yungan, akwarang mi patawaran.
Talakad tapo. Kakaluguran mit mong kababan, manalangin tamo para karing kaya katamong pamangailangan at ding pamangailangan ning mabilo gayato. Nga tamong yaning manalangin, Ginoo, mi kakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Ginoo, may kakalugod kesana, antimo nung makanano mo keng diguran. Para karing sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod daking metong at metong, maging mayayakit neng tandaning mabiyenang pangayatyong Kristo, ketiking yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mi kakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para karing sablang pari, parati lasanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at parating ating makaapostol, a kapag malasakitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mi kakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para karing pamuntok daring sablang balitang, ding kapamahalan, ketiking yato. Pag malasakitan dasanang apawi, ing pisikal adanop, ama kamate, milyon-milyon na tao, mabilog ayato. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mi kakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para kaya katangan makatipon ketingeni. Maralas ta sana at karapat dapat makiraki king bangkete ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, bangketa, pasublia na katangmi, kintauling aldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mi kakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Imelda at Clifford Ray, Tony at Rose, Aimet Adena, Lisa, Kate at Ram, Villa, Anthony Chase, Jason at Myla, Kian, Marisa, Consolacion, Cheryl, ing pamilyang Soto, ing pamilyang Pineda, Mary, Mel, ing Hey Jude Coffee Shop, at ing Zumba Friends of St. Jude. Kambeda, ding kare-kare lang ang pamilya. Nanggapana mo naman sana ning Diyos, ing kapasalamatan ning mag-birthday in Neil Aldrich. Pagkalam na sa ing kapag nasandang safe travel, di Maria Katrina, Marisol, Maribel, Mark Anthony, and families. Pagkalam na sana ning Diyos ng special intention dari Mary Manette, Nelson Osalito, Dikat Ellen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Camille Angelica, Daryl, Benedict, Gerald, Katrina Camille, Micaela Vern, Patricia, Romel at Lori, Nicasio and family, Aliana, John Vincent at Ellen May. Pagkalam na sana ng Diyos ng kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di Benita Remigio, Narciso, Melissa, Maricon, Ronnie, Perry, Rose, Milgar, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Rowena, Cariza, Brigida, Carmen, Nida, Manolita, Marita, Redentor, Pilipina, Joey, Kirsten, Rain, at Lorenza. Pagkalam na sa ing pamanantabet protection ng Banal Espiritu, King Pamilya, Dadri, Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Eusebio at Norma at Andrea, at Iulino sana King Kayariana, Ring Kaladwadari, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mario Arzenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Kenneth, Tristan, Estrella, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lai, Mariano, Miguel, Victor, Micah, Eliza, Josephine, Eda, Emerson, Violeta, Rosette, Gracia, Marvin, Remedios, Gloria, Rodel, Rebecca, Daniel, Magdalena, Cristina, at Cecilia. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Ngayon yaduan taming sarili tamong kapagnasan.
ginupepakit mo ingganap alugod para kaya kami pakyapusan miya saning kaya kang alimbawa king pamaglugod mi kaya ka at pamaglugod mi karingaliwa timonong makanano mo keng ligoran ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kaniti maganap ya po yung pamaglipat king Cordero. Intrigare po ring pamilya Estrabillo, karing pamilya Toledano. Talakad tapo para king pamaginsenso.
Manalangin kayo kapatad ba ning kakatamong dawon. Matanggap ya, arapan na ning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon karing gamat mo. Hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, hingke katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O pamingmig lang, gawan mo kesa ng karapat dapat magmasusi karating misteryo. Balang oras, adarawan miya iting sakripisyo, ning bugtong mong anak, king pamigaga nakakaya, magaganap ing obra ning kaligtasan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ning ginuma natiliya kaya kayo. At kaya kantimori, Iyat nayo ring puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos kingalananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Hesu Kristo akya kaming Ginoo. Yang tune at alang anggang pari, amita tagking alang anggang dawon, dinawning sarili na keka anting ayin ning pangakabos mi, at penabilinan na kaming miyain kaniting dawon king kapigaganakan kaya. Potang kakanan miya, ing kekang katawan adinawo na para kaya kami, mirarakayanan kami king kayang biye. Potang inuman miya ing kayang daya, abibo na para kaya kami, pipapatawaran kami karing kasalanan mi. Kambering sa Blancoro, ring Angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami ngalangtok ng babye kapurian kaya ka, at nga mingening kakanta. Kang ligaya, Osana, Osana, kinkakatas, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, palagya ing daratang inagi ning Ginoo. Banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya. Tunay kapin banaloyig pa ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana. Rening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyeso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasat kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne at binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwane ing kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyene ing kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis, ning kanakong daya,
ing dayaning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yo'y tibilang kapigaganakan kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan, gamitin ka alis, ketang tamatlakian, ket kami yang papasya, ang ganap kindatang ka, ingketang aya, ang ganap ingketang ligaya. Iniyangin ni kaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka iting tinapin na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banalaya Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito, ding sablang pari, diakono, at ing kay kang mabilog abalayan ang makatipon ngening kaurasan. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen ing duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Banalaya Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isama niyang lagyo mo, datang kay kami, ing kayarian mo, ipaming ko niyang lumo, kahit iking yato, at king banwa, may
pangintuan yung loob mo. Ka namin King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad ke kami ring sa lamike eka anting pamamata huwag ni karimika sa lake kami emu ke ipa isawul king tukso nunay ikabus king marok. Ikabus mo kami o Ginu king sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekay kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Mula sana babalik din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaboryan mo, bigang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginu, manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kekwan timorin, Ipakit tamo ngening mikakame, tung tamo king kapayapan. Thank you, God. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos, king apuna na ning kordero. Ginu, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo, o lubos mayupayang Diyos, tatanggapan ming bayong biye, kapamilatan na ning apo na nabinye na kaya kami ning kekang anak ketiking yatu. Akamtan mi sana ingga pakas ngawan king pamangan na panenayan ming pisulusuluan king alang ang gamong kayarian. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Si Cloud Tapo.
Kantataya po ing tanto mergo. Kanitiya po mayayari, kaya katamong Holy Thursday Liturgy.